Andikanlah den si baru Tuhan, sebab perubahan nasi rejin, lalu puasa dengan gegel nasi badia jine, ia enggo menang. Meriah lalangi ras doni, tersuratlah relep-alep, ilebe-lebe Tuhane, sebab enggo rekap ia. Diberitakan Tuhan kemenangan, enggo icida kena keselamatan, ilebe-lebe bangsa kerina, ditepatina janji naman bangsa, sebab ia tetap berkelang hati, ras setia man kalah genda. Meriah lalangi ras don, tersuratlah relep-alep, ilebe-lebe Tuhane, sebab enggo rekap ia. Kerina bangsa-bangsa Indonesia enggo ngida kemenangan, sirah hibat-hibat tanari, tersuratlah man Tuhan, kodoni kerina, tersuratlah dengan rendela berbahan riana. Meriah lalangi ras doni, tersuratlah relep-alep, ilebe-lebe Tuhane, sebab enggo rekap ia. Puji min Tuhan alukul cabi, andekanlah den pujian man bana, hembuslah tanduk ras terompet, tersuratlah man Tuhan rajanta. Meriah lalangi ras doni, tersuratlah relep-alep, ilebe-lebe Tuhane, sebab enggo rekap ia. Haleluya, haleluya, enggo nusur sinasal Tuhan lakon nerangi doni eda. Mari dagesi puji Tuhan, o kerina doni. Haleluya, haleluya. Tuhan raskam. Berita si Maria rikutkeun Lukas. Kenca malaikat-malaikat mulihkeun ku surga, nina permakan sapi-sapi ia. Otalawes kita ku Betlehem, ngeunaheun kejadian silit ije. Bagi ikatakan malaikat Tuhan dai man bantah. Maka pedas-pedas berkat permakan dai, jana idapatina Maria ras Yusuf, dengan idahna pe anae medem ibas pelangka. Asum permakan ngidah anae, ituri kena man Yusuf ras Maria, kai si enggo ikatakan malaikat man bana karena anae. Jenari ituri kena pe man kalak si depan,
Jana kemamangan krina kalak si megi berita si ikatakan permakan tapi rukur Maria karena erti kata jana i buni kena ibas ukurna. Jenari mulih permakan janahna rende muji Tuhan. Sebab krina sienggo ibegina ras idahna payo bagi si ikatakan malaikat dai man bana. Bagendamu kata Tuhan. Selamat Natal man banta krina. Bapa nande turang rasenina kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Tetap kita ngerayakan wari raya Natal, pasti meriah ukur tak. Semalna kurang ngeriahna adi ngerayakan Natal ningen, tapi lalit si bahan misalna gua Natal. Lalit pohon terang bagai peras hiasan-hiasan si depanna. Jana semalna adi si bahan gua Natal mis ngesitamaken patung Yosef Maria bagai peras patung Yesus kalak majus permakan ras asu benak. Amin nape si sadari Natal dikatakan meriah labu karena hiasan-hiasan, tapi karena dibata reh ku tengah-tengah ta jana ringan i tengah-tengah ta. Ia reh jana bengket kubas situasi kegeluhan ta. Bagi si katakan malaikat dibata kempak permakan i bal-bal nari. Senda ikuta Daud enggo tubuh juru selamat man bandu eme Kristus Tuhan anak Daud. Papa nande senina rasturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus ngerana karena skala permakan semalna hiturah ibas pusukta eme kalak si katakan ya lemah lembut si tuhu-tuhu ngkelengi asuh-asuhenna perhatiin man asuh-asuhenna si ndarami asuh-asuhenna adilit si bene jana nambari si sakit. Tapi senina rasturang kekelengan Tuhan ta ibas masyarakat Yahudi skala permakan skala si katakan kasar, skalak si lalit aturan nak, skalak si rusur ngelanggar aturan-aturan kala sinterem langit ngikutkan aturan-aturan si enggo ibahan kalak sila iperhitungkan kalak si isingkirkan skala permakan kalak sila banci iteki ibas aturan kalak si enterem. Tapi Bapak nade senina rasturang Kristus situbuh ikarang asuh-asuhan jana berita karena ketubuhan Yesus tangtangna ipeseh man permakan si sangana nyani asuh-asuhna i balbal man kalak si bagenda mo ituriken karena berita ketubuhan Yesus. Artinya Tuhan menjadikan kala endah jadi si pemenang guna ngenehen ras guna ngejapkan karena keriahan Natal. Man kala endah ngesi pemenang idilo guna ngida kerehen Tuhan ku donienda. Jana berita Natal ipese jana ikatakan senda enggo tubuh man pandu. Bapak nanda senina rasturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus
kata senda situ guna ngatakan man banta ija peristiwa karena ketubuhan Yesus labo terpalaskan mitos dongeng, tapi tuhu-tuhu terjadi ibas sejarah keselamatan manusia labo nina-nina. Sebaliknya kata tubuh ada guna ngatakan ija Yesus tuhu-tuhu tubuh bagi kita manusia, tubuh aras kalak diberu lit kulana bagai peras tendina. Kerehena ikatakan guna man bandu, sebab memang kerehen Tuhan kudonienda guna kepentingan tak, guna keperluan tak, sebab kita sing merlukan ia tubuh guna keselamatan ta ras krina isi donienda. Kerehena maba keselamatan guna pehulihkan hubungan manusia ras dibata sehingga ceda perban dosa dosanta. Gela kita sehingga icedai dosa iangkat mulihi jadi anak-anak dibata sehingga ceda perban dosa-dosa. Maka senina ras turang Natal meriah labo perban lit korna, lit kartu Natal, lit pohon Natal. Tapi Natal meriah sebab terida uga belina kelengate di bata kempak manusia. Reh ia kudoni enda ibas diri skalak danak-danak. Natal meriah erkiteken di bata ibas Natal enggo incidahken kekelengenan. Maka papanande senina ras turang arah peristiwa Natal kita iajuk guna encidahkan kekelengenta ibas kegeluhan. Jana anda masih tuhuna semangat Natal, semangat karena kerehen di bata. Rikutkan sie kita idilo guna muat pagin ibas usaha-usaha si erguna, ibas usaha-usaha si mahuli lako membangun majakan persadanta i tengah-tengah kutanta, i tengah-tengah perpulungenta. Senina ras turang seni kelengi Tuhanta Yesus Kristus. Tuhu patut maka kerina kita erusaha ndatken arti ras hubungan Natal man umat Kristus ras kempak kegeluhenta. Natal harus menjadi tanda ras paksa si metunggung man banta lako mulihi ngantusi karena perutusan dengan pekini inggi tenta guna majukan kegeluhan enda. Situasi sigen duari jadi tantangan man banta guna endalankan penurun henta perutusenta lako pekusur-kusur muat gelemen arah pedah-pedah berita Natal ibas geluhta si tep-tep wari. Terlebih-lebih muat bagin ibas persoalan-persoalan entah pe kejadian si banjir bahan kita bingung. Ibas masalah-masalah si terjadi isi kelaweta entah pekerna musibah. Ibas persoalan-persoalan silat si terjadi di tengah-tengah keluarga. Baci jadi perbulangan ras dahara, lasiangkan orang tua ras anak-anak. Persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Jangan ulah kita biar kita diharapkan bali ras permakan dai ota kita ku Bethlehem. Artina lip semangat simbaru kinin giten guna membangun kedamaian i tengah-tengah kegeluhan enda.
Ota kita ku Betlehem, jadi sada tanda man banta guna ngobah krina lagu langkah tak ibas kelemahan, kecemasan, kebiaran, kekurangan guna kemuliaan di bata. Ota kita ku Betlehem, jadi tanda karena perutusan ta ija kita enggo idilo Tuhan jadi saksi-saksina ibas memperjuangkan kedamen. Jana enda mesitukuna semangat Natal si irayakan kita ibas wari si senda. Senina ras turang patut kita syukur sebab kerehen Yesus Kristus memberikan kedamen man banta, memberikan kedamen ibas kegelukunta. Jana terida uga belina kelengate di bata. Jana kita pe enggo iangkatna mulihi jadi anak-anakna. Mari secidahkan kini bujuran di bata arah perbahan simahuli ikut muat bagin ibas majekkan kegeluhan simbaru. Jana tetap muji ras muliakan di bata ibas geluhta bagi permakan dai. Kenca jumpa ras Yesus i Betlehem muli ia alu Maria ukur. Selamat Natal man banta krina. Amin.